Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Rosalie iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilingad naklaangan itinagan a Rosalie. Kaya't kumat apaidrama da iti pakasaritaak, apat check apakapidutan iti adal, dagiti padak adumdumngeg, nang runa kadagiti padak asimrek, iti may kaniwas nga ayat. Tawen 2018, idinamamok ni Michael, babaan iti pagayam, anangyam ammo kada kami iti tunggal maysa. Agingga, anagbalin kami, a close. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Rosalie. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. I love you, Rosalie. Sika lang tinakarik na kay Kastoy. Amom, sana ka naragsak. Kaputanap nun ladingit ti biyag ko. Angin na sikatikad kadwak. Nakaragragsakak. Kaslawa na pulos ti problema. Saan ka nga agsao iti kasta, Michael? Ta saan ka narigat nga ayatan? Rosalie? Kinapod nyo na. Ay ayatan ka man. Nakaragragsakak iti daytanang ko. Agyaman naktay nayat nakmat. Michael? Among ka di dagiti customer di tabangir alamisaan? Ha? Itay datapay namin akit kitaan. Alakarod, pumanaw tan dito yung restaurant. Darasam. Anya? Kabagyan ni Laura da kita. Han, magustuak dito yung apartment. Nalawa, kan adayo iti kaaruba. Awan ti mangichismis ka data ditoy. No kayat mo, di da ito yung tirintaan ta. Sige, sika ti makaamong desisyon. Kunakmatkan ka. Amin na kayat mo. Itad ko. O sige, kasarita tangaro di akin kuko iti dayto yung apartment. Tarentaan tan. O sige. Sikati makaam mo. Apay nga inalam amin dagiti gamit mo dito'y balay, anak ko. Agabang aklaangan tatang. Agboarding kan. Asino pa itan di kadwa may kaninanang mo dito'y balay. Tatang. Budno ka day asumurot kan ijay boyfriend mo. Sige tatang, mapanakon. Apay adi mo man laeng iyam mo kada kami dayjay a boyfriend mo. Saan ka kumang agaramid iti banag apagbabawyam to, Rosalie. Agpanunot ka analaeng. Oh, nakaluto ka din, ha? Kunakon kat asim mangpatkan. Nangag ko ti ungor tilugan mo. Ay, uy, makababisin ti lutluto na. Amok a paboritom dito eh. Talaga nga mong ti paborito ka. Siyempre mat amok ti paboritom. Ti kolor, kan amin a paboritom. Nang runa ti makan. Nagre-ring ti cellphone ko, ha? Sumbat pa man Ni Laura ti umawawag. Kunak man no sino katamon ti number mo. Sana basta sukatan. Kasapulak iti trabaho ko dayto eh. Aping awag-awagan na kaday ti a babae. Anya ti kasapulan na kan ka. Ha? Itad mo man kanyak tasyak ti makisarita. Diyak amo nga agtrabaho ka dito a restaurant, Laura. Dishwasher ak dito ay. Kasapulan nga agtrabaho ak. Para kadagiti dua nga anak mi ka ni Michael. Amom ka dino sa dino ti ayanday ti babae na. Laura. Amo kasi murutan iti babae na. Ado ti nakakita kadakwada. Aw-awagak ti cellphone na. Ngam di na kayat asong batan.
Kaya't ko lang kumamot ti dumawat ti sustento dagiti anak mi. Marigrigata nak tagis eskwela da pailaan. Baya, tanuag kita kami ka ni Michael. Ibagak ama kesaritakan ka. No jay kinanagar ko tinakaumaan na kanyak. Nakasaganak ng balbaliw. Ang sublilaan ka na kami. Sapay ko ma, tamalawlawagan ti panunot na. Dandanin Christmas. Tarigagay mi nga agiina. Ama kadan nami kuma ni Michael. Itaapas ko. Nay, mahilig ka magayam iti masetas, balasang ka. Wala na. Adon tinakolektak amasetas. Idinagnad kayo dito yung apartment. Pimintas tibuya na. Gapo kadagita amasetas. Kasano, kat day talatan ter aramidak. Ti mga asikaso kadagiti masetas ko. Nilagayam lakay mo tagtrabahuan niya. Ah? Ay, oo, nana. Manutawan yun ngay nga gasawa. Ha? Kan agore ka, awam mo makita ka wedding ring mo. Ah? Ay, Ay, angaw ko kadilaeng balasang ka. Amok ang nagkasar kayo kan ni Michael. Ay, sige, panawan ka pa ay. manakibiyang day tabakan. Tilamadmadlaw na. Kunak man numayadayo kami kadagiti chismosa. Ang chismosa matgayam day tabakan. Pare Michael, pare. Sige, mate. Agawid kan? Kwa? Aga papura. Pasensya ka na. Agawid akmatan. Mabalin ka diti makikuyog kan ka? Ay, uwa na. Umay kan. Mapantay tayo tinang iparking ang iti kotse. Christmas na. Merry Christmas, pare. Ay, uwan nga rod. Biit nga glabas ti aldaw, pare. Nasaya at nakita ka. Talaga, akayat ka ang makita kan makasarita. Kat, kumusta ti trabahong, pare? Napayag nga paiso at dita nagkit-kita. Nagkita kami kan ni Laura. Maasyanak unay. Takim mo to. Nagtrab-trabaho kas dishwasher. Kaasi mo. Maasyan ka kumamot iti pamilya. Ala, bumabakan. Anya? Manakibiyang kalaunay. Anya ko matibibiyang mo iti pamilya. Makaparurod day di abakan. Ada ka apam? Jeman bakit nga akin kuko iti apartment? Tila damdamagan na. Anya ti damdamagan na. Apay kano asaan ko asuot ti wedding ring ko. Kano kaano ta kano nagkasar. Ay na, bay-bay am latan. Ay, chismosa. Anya ngay ko matibibiyang na itibiyag ko. Nagkita kami kan ni Michael. Nagkita kayo? Amo na ka diti kasasaad mi nga agiina. Naibagak deta kan kwa na. Kinaguranak. Anya? Panagkunak. Mas ayayatan na jay babae na. Ngamda kayo a pamilya na. Ikararag yung asapay ko ma. Tamalaw-lawagan ti panunot na. Nakariing ka pa eh. Sigamet. Makapakigtot kamet. Nakigtot ka ah. Tanakitak a Facebook ni Laura ti browse mo dita computer. Saan? Adararamidak iti files ko. Ulbod! Di ko nam siguro. Diyak amo akit kita am dagiti picture dagiti anak yo. Rosalie. Sige! Agawid kan kadakwada! Panawan na kon! Agulimakan. Panawan na kon! Amo ka di na kay ayatan! Isa pumanog kan! Rosalie, rabiin. Kababain ka dagiti ka, Ruba. Pasko na, sinta ko. Kumusta kayon, tatang? Rosalie, umay ka. Agdang-dangagak iti Christmas song iti radyo. Christmas gaya man. Wen, tatang. Anya ti kaya tiyo arigalo? Lakaya kaon, katawanan ti sabali akadawag. No di ti panagsublem kada kamay a pamilyam. Tatang.
Kid-kid dawag ita apas kwa. Asapay kuma. Tamalawlawagan day ta panunot mo. Kit makasapol kan, iti single alalaki, apara kang ka. Huston, tatang. Ah, Di kayon agsaupay. Kanayon akasta ti bagbagayon. Mabalin ka di. Di yun pakibiyangan ti biyag ko. Diyak matla malukatanan ti Rita. Sabalin samot ti tulbak ang naalak. Nay, di mo sama malukatan day ta Rosalay. Uwan nga rod, nana. Sabalin sa day ti tulbak ang naalak. Ay, mabitlaang tay nakalaan tay duplicate at tulbag. Ay, agyamanak, nana. Balasang ka. Ah? Nangagkumot anagapa kayo ka ni Michael Idirabe eh. Nagpukpuk ka kamay. Kuha. Ay, hehe. Iso malagayam nga awan ti wedding ring mo ah. Ingkay kat alaan ng titulbak. Di man pakibiyangan ti biyag ko. Biyag ko daytoy. Kat no sa anak man anag kasal. Awan bibiyang nyo. Apay nga itangkalaang. Naibagak matan kang ada meeting medyo opisina. Sa anak amamati. Apa di ka mamati? Nagawid ka iji balayo kadalaw niya. Di mo matla maiturad asaan ang makita ti asawam kanda ti anak mo. Anya ka din ti mapaspasama kan ka. Agbalbalin kan samatan akas ka ni Laura Anagar. Pasensya kan, Michael. Ayayatan ka ngamin. Katsak kayat ang mapukaw kayo ti biyag ko. Nabanugak. Kayat kon tagi na na. masakit nga may ninanang mo, anak ko. Isuasi ka, tibirbiro ka na. Ada akong tatang. Isu nga impaawag ka, iji ka aruba tayo, tapno umay ka. Kailiw da ka nga main, ama kadwa, itaapas kwa. Amin nga estasyon ti radyo. Christmas song amin ti patpatokarda. Nilaw ti umawawag. Hello? Merry Christmas. Agyaman ang tasing batang ti cellphone mo. Aawat ti sabalin nga ibagangkan ka. Kablaawan da ka laang itinaragsak a Paskwa. Kasta ka di. Daddy! Daddy! Kaya't nakakano ang makasarita dagiti upi. Daddy, Merry Christmas! Kaano kayo nga gawin? Kailiw da kayon, Daddy? Merry Christmas, mat kada kayo. Agawid kayon, Daddy? Saan na kayo kano napukpukawan ni Mami? Saan ka di, Mami? Wan. Sige. Saan matanagaw awid ni Rosalie dito apartment yo, Michael? Kasta ka din, Nana? Adda siguro na panan na. Kwa, agsakit ka no ti inana. Kasta aya. Kunak no di mo amot ayan na. Agad kasanuday tangay. Christmasan. Saan kayong agkadwa ita Christmas? Wan, Nana. Tano siya, mapanak maki-Christmas kadagiti anak ko. Naragragsak ngamin no kadwam ti pamilyam amang silibrar iti Christmas. Wen, pudno ti kunayo, Nana. Tinasayaat nga aramidem. Sublyamon ti pamilyam baraw. Laura? Michael? Awit kong lagi ti badbadok, kanami nagamit ko. Kaya't mo asawan? Wen, dito yakon. Agyan akong dito. Katja kon umadayupay kada kayo. Adaawag mo, Michael. Ni Rosalie. Hello, Michael. Sa dino ti ayan mo. Apay asan kamutan anasang patan dito apartment. Rosalie, adak iti sidong ti pamilyak.
Dito ya ka makipasko. Anya, Adak dito ayan dalawa. Kadengdenggen na kipanagsarita ta. Kaya't kung ay baga, apot din tante relasyon ta. Michael. Pakawanan na ko ma. No ba'y nasakit para kanya? Waya-wayaan kan. Merry Christmas kan ka. Kastamat di pamilya. Nasakit man, ngem amok aday tatirumbang, Mr. Lonely. Ket ita, tunggal dumteng ti Paskwa, malagip ko latta, ti napasamat. Ngem naragsakak, taamok anaurnusan ti pamilya ni Michael. Gapo iti sakripisyo nga inaramid ko. Ket ita, uray singgelak paylaeng, amok, ken ikarkararag ko, adumteng to tinapudno nga ayat apara kanya. Tuy pagayam mo, Rosalie. Pagayam Rosalie, agyaman iti daytoy apakasaritaam. Dumteng iti biag tayo ti panagsakripisyo para iti pagsayaatan ti sabali. Ngem dayta, ket addan tulata supapak na anasayaat para ken ka. Numat iti love life mo, husto ti kunam, adumteng to ti talaga aparaken ka. Ket laglagi pam, Rosalie, asaan anaan anay ti ragsak mo, no addaanan iti sungsungbatan, ti lalaki, akarelasyon mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatunod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Rosalie, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay, naragsak a Paskwa kadatay amin.